Isangelo sesihlalo somthandazo esabatha. Isihlalo senkumbuzo ezulwini senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngeno Jehova Manazaretha isizula nasini Baba Nkosi yasephakameni Thixo wawuthixo uNkulunkulu wawusazi Nkosi samahlule isinzabazali bethu awusilibalanga Nkosi namanje siyacela Nkosi ba ungasilibali Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuba ngiyoba ngibizwe Nkosi izwi lakho ukuba ngenze umsebenzi wakho phambi kwabantwana abayingcwele basizwini mhlawumbe Nkosi ukuthethelelwa kwemindeni Nkosi yakithi esela kuyahamba engavukile ethuneni eminye mhlawumbe Nkosi yayingangcwatshwanga iseyiswini zeyimalasi kodwa Nkosi ngalolu suku ubazwile Nkosi ukukhala kwabo esilile Nkosi asethuneni yacela ke Nkosi uba ngalamadolo Nkosi ubafune Nkosi ubathole Nkosi kube Nkosi ukuguqa kwami kungabi Nkosi ukulahlwa nokusula Nkosi encwadini yakho Nkosi engcwele ngicela Nkosi uba lokho Nkosi ofuna bakusho Nkosi ebandleni lakhe lengcwele ungangifihleli bona Nkosi ngikuzwe ngoba Nkosi mangakuzwa bazozwa abantu Nkosi ukuthi ukhuluma umuntu wasemhlabeni nezona ngiyacela ke Thixo uba Nkosi ungibheke ungithande ngoba lapha Nkosi phambi kwakho kukhona Nkosi abantwana bakho Nkosi abalapha abasenyameni abanye Nkosi basemoyeni baphakathi kwethu asiwazi babona abanye Nkosi beqhutshwa Nkosi ngeyinqola ngenxa yokuthi Nkosi wawubabiza Nkosi bengalizwi izwi lakho abanye abasenamehlo abasenayingalo kodwa Nkosi namhlanje baphambi kwakho uqoqile Nkosi umhlaba wonke Nkosi amajele kade egcwele ephuphuma bonke labo bantu badonsile Nkosi baphambi kwakho namhlanje bayiyeke igwebo ngoba Nkosi wena uThixo uVelisile namhlanje Nkosi ababulale kade bechitha Nkosi igazi emhlabeni ubaqoqile Nkosi baphambi kwakho Nkosi naye kade benza Nkosi okumbi sicela Nkosi masisiphambi ngobuso bakho Nkosi
Ungayibheki inkosi izona esiza nazo kodwa inkosi sifumanise inkosi ukugezwa uwe inkosi ngoba wena wedwa inkosi onensipho inkosi yokugeza inkosi umuntu. Khumbula ke inkosi nabefundisi inkosi balelizwe shembe esele ngakuwe izolo lapha inkosi kade eguqa inkosi omfundisi ochiliza nomngomezulu noShabango noNgubane noMadlala shembe bafuna inkosi noma ngabe bengafika inkosi kuwe ubenze inkosi basondele inkosi kuwe. Ngizongqongqoza inkosi yamakhosi ngesihlabelelo sika 101 ngiyawuthatha nje inkosi amavesi ambalwa ngicele ezulwini. Amen. Eagle.
Nkosi yamakhosi nyazi lezulu impela ukuzifihlile Nkosi emhlabeni hayi sesikubambile Nkosi uNkulunkulu impela ivele silina ibonke Nkosi bakhonzi njoba ngimlapha ngiyaqhosha ngoba uNkulunkulu esiphambi kwakhe udwebile phambi kwabantu yamdabukela umuntu ongazange ahambe phansi sekhenani ebona uNkulunkulu ehambe phala phambi kwabantu yamdabukela umuntu ongazange abone emzukwane sihamba siyakabheka bezayo ehamba uNkulunkulu ebhala bakhonzi ngengaba nenhlanhla siphema sihamba phansi mase sifika lapha kuloya ndlela ehlukayo uma usubheka lapha na ngasemzini kababa wasentakazi wayesefike sema uNkulunkulu masiphendula amehlo sibuka ngapha babona babehamba phansi abantwana benkosi laselibhala uthingo lenkosazana ibongosi abantwana benkosi sinoNkulunkulu esihamba naye sihamba noNkulunkulu ongaboni emahlweni kuphela ongathi besingaba nembono ongathi besingengazi kakhulu ongathi besingacela uthando lokuntwana ngoba abantwana bakaIsrayeli bathi bemkhonza uNkulunkulu kanje behlala phambi kwabo kwakukhona amadoda ayema phambi kaNkulunkulu ayethi la phuma azalasho Inkosi efundisile phambi kwenu maNazaretha yaze yafunda ngishisibha umbuzo uwodwa abantwana benkosi ukuthi lokho esikufundisiwe sikwenzile yini na ngoba ithi incwadi ukusisiya umuntu
izindlebe zakhe zizwa ngoba mawulalela ungenzi impela usufanele ukulahlwa izolo kade kuusuku beligujwe emhlabeni abantu abangazi lutho kuthiwa usuku lwe-Human Rights Day bekugujwe emhlabeni usuku lokukhululeka kwabantu abamnyama bethola amalungelo lawa namhlanje abantu sebewasebenzisa noma kanjani kwakukhona imithetho kulelizwe kwaku-Group Areas Act wawungeke uhambe noma yikuphi uma umnyama ngoba wawubizwa ngekhafula kulelizwe kukhona ibantu education kodwa ngoba kwaba khona ishembe yonke lento yaphela kodwa abagcotshwa benkosi sisalele umsebenzi wodwa ngesikhathi kukhona ezembangazo lapha emhlabeni ewusiluleka imshembe maNazaretha wathi mawuyiNazaretha ungabongena kwezembangazo wathi ushembe ngoba mawusufa kuyakumingi lozayimbili phambi kwakho kuyakuma uMikhayeli kumuLisifa mawusuyabuza kuthula iNazaretha uthi yebo kuthiwa zezithikithi uthi mawuwathi kumele hlangana leyo kuphuma kuqala bonke abantu abafa kuleyo nhlangano nawe uyobhuda kulelo gazi Kaba imbe asinayo mapane sisalela umsebenzi wodwa abantwana benkosi ngoba lezi ingane yize kade ishaba zabazo sibengula ubunqungu zazithi ifuna inkululeko leso siqalezo siphezwazo namhlanje kukhona imfuleko bozi igazi khona abantu abangazange bangcwatshwe imizimba yabo izimalasi siyegeza mina izipho ezalwa ngakini nawe baba niyohlangana inkosi ezela kini ba igeze lemphefumulo ngoba labantu abakumbona ushembe masingakhulumi ngalezi zinto bantwana benkosi isimide leminyaka ukhulumile noshembe emzengcwele sephakameni wathi maNazaretha ufika amakhosikazi ezocela abantwana athi lathi amakhosikazi baba sicela abantwana uthi uNkulunkulu ubumba lokwakha abantu liphelile izwi bathi abadala kwaku-1948 kodwa ngoba lamakhosikazi ayesisuka kususa ihlazo phezukwayo athi inkosi sisize ukuze nathi ngoba inkosi sesiphelele imene uNkulunkulu wayesebakhipha yobona ithempele nje sekuyisizukulwane salobo bantu sizohlangana nisiyothi uNkulunkulu akasishintshe sibe ngabantu bakhonze abahle enkosini awu lapha sezulwini bantwana benkosi nalo ngathi ngelanga ngixakekile enkosi yamakhosi ngiyazi ezulu angikhulume ngalento ngoba ithi kuthi indaba emnandi ngofakaza yibo inkosi ngahamba ngaye enkosini yamakhosi ngawubika inkosi yamakhosi ngikhuluma ngento ephakathi kwethu maNazaretha ngathi baba lapha kithi kunosizi olukhona ayikho into ebuhlungu mantwana benkosi njengokuthi bekhona indoda phakathi komuzi kodwa ingakwazi ukuzenzela idingo zekhaya layo ugcina wena njengomntwana sekufanele lapha ugijime nalangafani ugijime khona ngoba mawusenza zonke izinto ekhaya ugcina usufuna ukukhonza usubatshaza lapha ekhaya ngase ngenkosini yamakhosi ngithi baba inkosi yamakhosi ngizocela ukuba inkosi ukhumbule lo wamuzi inkosi wakithi nginekhetha lakithi esihlezi lapha lidala inkosi alisebenzi awu ngangilapha ngiguqile bakhonza abahle enkosini yathi inkosi uthini ngathi baba ngizobika ngikhulume nabelungu lapha bathi bangithembisa uhlembekini hamba ebona belungu uzothi uhamba uya kubelungu ngizobe ngikhona ngizobe nginawo ayibonkosi abantu benkosi ngashembizwa lo phansi ngafike ngabika uNkulunkulu omhlasephakameni sahamba sakubelungu ngithe mase ngithi khetha lakithi awunyanga samabhanti akho sambeni sisemsebenzini ngafika belungu lapha ke inkampani ngisebenza kuyo ma kuzotesta umuntu ezoba udriver kuphuma belungu abanye noma imuphi uzokutesta ngendlela athanda ngayo akufeyise emakhaya kodwa ngoba ngangisuka lapha ezulwini bantwana benkosi ngathi mangifika nekhehla awu ligugile lelikhetha iphungu imhlophe bathi abelungu hawu ulethe umuntu omdala ngalapha lo muntu ngeke asakwazi ukusebenza ngathi shembe elakho inkosi igama liwe liphansi
base bephenga wase kuphuma omunye umlungu kuthiwa wena uthi lo mlungu Madondo sesisebenze nawe iminyaka lo muntu uthi uyamazi wakini ngithi baba kunjalo mlungu uthi umlungu cha mthathe lo muntu angelatha kodwa usemdala waphenya amaphepha wabuka izindlu sezisipayile ama-PDP kade aphela into ehleze ekhaya uzoqasha kanjani kuthe satatazela kwangena ingcingo kuthiwa kusinakala ojaga bazothutha impahla akubakhonzi sinonkulunkulu kuthe makufika imanager lapha ngaphakathi ithi imanager hayi it's too late lo muntu ngoba kusinakala ujaga akekho ujaga ozosebenza bekhona manje wena abathatha ukukhihambe yosebenza so besibuka indaba yakho ukuthi yini enjani wengene edolini wayihamba waqasha namhlanje uregistiwe lapha kaloliwe ngenkosi ukuthingo lenkosazana zasisuka uNkulunkulu wagijima sehamba ngeloli lenkampani yovuselela ama-PDP ngeke kwenzeke wena mhlawumbe ngikhuluma ngento ephathekayo ukhona umfundisi Madondo lapha phakathi kwethu noma ngaphakamisa isandla manje ngambona khuluma ngento ephathekayo abakhonzi abathi ukuthi loyo ngisikhumbuzo uNkulunkulu uzenzile izinto ezinkulu phakathi kwethu ayibonkosi sihlulu basibonke bantu benkosi ngeke ngabe kwindaba enkulu lapha sihamba ngeitimela ziphatheni kahle insizwa enilapha esitimeni kufanele ngabe sizocela noma ngezihlanu sicela inhlonipho ngoba noma ungakhuluma wenzeni kodwa inhlonipho uma ingekho kokwenza kufile lapha endleleni mantwana benkosi ngihlangana nesizwe usituthe yabona umuntu uma isituthe ugqoka isithathu esibizayo akafake labo phaqo bagqokayo faka isithathu Crooked and Joes waqathi point agqoka lo muntu wayimisela kodwa manje ohlangana nami ngendleleni ngase ngibone ibhizi inyembezi kwenze njani lo muntu ngoba umhle akatshengisa ukuthi uswele udingile hey noma ungaba nemali yamdinga usheba ngibonkosi kunjalo kodwa umuntu uyitshela indoda mayisika kumina ngiyibuka wafika inyembezi yakhala ngase ngiyisondele ukuthi ngabona lo muntu unenkinga sigibela inqondo olotshwa na ukuthi uyiNazaretha ungahlangana umuntu acela isinemfo bakulahle inglozi mayifika le ndoda ngiyayibuza ngithi kwenze njani into enkosi na uthi baba kimi mangase ngutshela inkinga yami uzongisiza ngani ngithi na baba ngiyaqonda unenkinga uthi yena cha impela nginenkinga manje ngela phesitimele ngizwa abantu besho bethi ushembe wena lo uNkulunkulu hayi bakhonza nobatshela ngakimshembe uNkulunkulu ekwenkosi noma lokho ngabe ukubangela isilungulelo obatshela ithi ndoda mayisika kimi Madondo usize nginalo luphele into zonke wakwayibona emhlabeni yini ndoda na ithi le ndoda ngisike ngalobona ingodosi yami uqala yakamthethwa lensizwa ngalobona ingodosi ngakhipha abakhongi bahamba bolanda udwendwe zizoshaya ngoDisemba ngiyazi ukuthi ngizobonasa ngenze yonke into uthi ngathi mangifika lapha kwamashu kwangena ucingo kufona umkho wakho uthi hawu mkhwenyana sihlezi kambi lapha ekhaya uma kuthi akuseshawe into akasekho sefile ithi ke ndoda wahamba wangwatshela makoti uthi ngase ngisukuma ngahamba ngabona ukuthi ukushesha kwencama kusho ubaleka isikuyolanda amandla ithi ke le ndoda ngase ngihamba ngalobona ingodosi yesibili uthi ngayilobola uthi ngihamba ngakhipha abakhongi bawulanda udwendwe uthi ngabuya ngenza lapha kamasha pha ngihlala khona uthi ngithema ngilungisa isikhathi ekuseni ngivuka ngemsebenzini kwangena ucingo hawu mkhwenyana uyaphila hawu siyaphila nina njani hayi siyaphila hayi mkhwenyana sihlezi kambi lapha ekhaya makoti wakho lomlobolile sihlukane kahle nabakhongi samnikeza idate njengoba kukuhle sinenkinga manje makoti wakho uyabanda lapha endlini khona abantu abathunywa kushembe banenkala balapha sebenemvimba abanye ababenza bayithola ithi manje ngase ngisakana
uthi ngase ngigijima ngaye endaweni edume ekuthiwa sineyinyanga elapha ngempela uthi ngafuna imithi ngacupha ngenza yonke into ngase ngithatha le ntombi yesithathu uthi kithi lenyanga kimi uyabona lo mthengo unika wona umthetho uyinkomo embili uthi uzokhipha inkomo ehamba ngenyanga le nkomo yesibili uyoyiletha mzukwane umakoti akho kade eyophuca phela umakoti obese sinile wathi ke njengoba usulapha ufike egcineni khona intento ukuganwa insizwa ukwenza njani indoda phela indoda ngoba iganiwe alithengwa leli gama mama ungaganiwe nje umfana ngokusemthethweni amen ithi indoda wayesebenza konke lokho akwenzayo uthi wayesalobola wesekhona salo December yazi ukuthi inyanga asuke nemali ngayo into kufela zakhe zivuma wahamba lalanda udwembe uthe isikhuphuka lensizwe ijabule ihlele nangamabhunga angakubo ayobe isinisana amagosa ezolakubo ithi ke le ndoda wafika walala wapheka walungisa wenza yonke into uthi uthema iselele washaya ikhathi wasekuseni yavuka ngo4 ihamba abhava lensizwa ithema isibamba isikhwama sayo isiphumela ukuhamba isithi yahamba esitimeleni kwasengena ucingo mali ungena ucingo uyabingelela umkhwenyana sawubona yaphila yebo siyaphila nina njani Nkosi nami usnami silapha Nkosi yamakhosi akekho noyedwa Nkosi onamandla okususa umngcolo okuphezulu kakhe ngoba ngaphandle Nkosi basisuswa kuwe nale ndoda ke ihlangana ekseni yakhala ithi ke base beyitshela ukuthi umakoti wayo naye useshonile ngodo sesithathu uzwe kahle ithi ke ndoda ngase ngicabanga niyazike lapha emzini omkhulu ehlala kuwo insizwa zinayo yonke inhlobo yokuhloma uthi ke ngase ngihloma ngaphelela ngahloma emlenzeni ngahloma engalweni ngahloma eqolo ngahloma yonke into yebo ngoba ngothatha imoto ngiyocela kule nyanga ngishiye imizi bese ngidlulile ekhaya ngoba ikhuluma iphutha kimi hayi bantwana Nkosi nyalanda kushenda ithi ndoda yongibona lapha nje ngiyahamba ngithatha lo hambo kodwa ngiyacela uba ungibeke lapha esitimeleni ningicelise kushembe ukuthi uNkulunkulu angikhumbule ukuthi yini into bangifele ingodo sizami na wase kungiphoqa abantwana beNkosi ukuthi umuntu yochitha igazi ekhaya ngathi baba asehlike lapha esitimeleni wangavuma ngamdonsa ngamawashing sehla naye yayisingibamba ngidlila lapha esifubeni ngabona insizwe izolahla ngo right ithi insizwa kimi madondo sengidanga abantu kakhulu yonke sizongisiza ngani ifuna ke sathi sivumelana nawe ukuthi uma uhlulekile ungisiza mina owe hawu maNazaretha alisinenqaba lapha ekhaya uyizange ingoma awuyizange uphindele ngasa ngithi mina sehla lapha esitimeleni sase sehla ngithi mina ngiyabona nyambosa akasekho umuntu ozakusiza manje uzosiza ushembe nedlesi lakini kuphela shipa wathi yena hey yonke lento engenza mina ekhaya kushisa impepho usho liphidlozi ngathi ngalalela khona abantu abaneminyaka abantu abeNkosi nanamhlanje
abangcwatsha sebeyazi babuyiswa bakafiki phambi kobuso kaNkulunkulu. Ngathi mina ephakathi kwafika ngisho njalo ngathi mina awunayo no-10 rand abawu4 ephakatheni la kwafika ngisho njalo. Esivula iwallet esibakhipha asithi na ngathi ngachama nginiki. Ngathi mina ngifuna njengamanje ukulapha eDalford uthatha imoto ugibele lapha ebuhleni. UThixo wayengekho lapha egcekeni. Kodwa kwakukhona uMikhayeli lapha ekonkosi. Ngathi mina hamba ebuhleni kodwa mawufika khona ukhuluma lokukhuluma. Ngathi njengamanje labo thekeni bahlukanisa babe bane ngoba umuntu mayisuke ezalo emhlabeni unganyele idala ezine. Khona abantu bakini abakomalume wakho, abakomalume kama wakho, abakomalume kababa wakho mawusuganile. Hayi ubhaliwe. Mawusuganiwe nomndeni wesihlanu wasekhweni lakhe ayibonkosi. Amen. Yeah. Yithi kakulezi uzothatha ke lawo 10 rand uye nabo kushende. Uzothi mawufika lapha embengeni. Uma usufika uthi inkosi asephakameni. Yicela uguqule lawo 10 rand ubenze babe izinkomo. Shembe ngalezi inkomo uhamba umfunele abantu bakithi noma ngale bafa Nkosi balahla ubafune Nkosi bageze bakhulume Nkosi ukuthi yini mina ngizama kwakho umzi kababa ungakhethi. Ngathi kofaka isihlanu senhlambuluko kuyahlanjuluka kuleli sonto batwana Nkosi. Ithi ke le ndoda ngicela ubhale lapha i-address yakho nokuthi usebenzaphi. Ngicela ubhale lapha i-address yakho nokuthi usebenzaphi ubhale inombolo ukuze mayingalungi lento mina wena yayisiphakamisa inombolo ukuze mayingalungi lento mina wena yayisiphakamisa ibhantshi yathi yabona ukuthi ngigqokeni ngabona ukuthi ivunulo insizwa ngamhlobo esikhalo ngisicabanga hayi omethemba ushembe eNazaretha ngabe igwala yawahamba ngingedwa abantu abenkosi ake sidedele manje abantu abangayimbethi ngomngubo emhlophe ayekushembe si imbenge yonkulunkulu abayisikhombisa kanjalo. Amen. Yayisiza le ndoda yaze yafika lapha yayisifika isinikela ikhulume lokukhulume ngokukhulume naye. Ngase ngithi baba ngiyakucela Nyambosi ngisiza musu ke hambe yolala lapha ehostel. Yangihlonipha le ndoda ehamba la hostel. Yangitshela noma isisuka lapha ehamba. Sengiyitshele ukuthi nami ngihlala kuphi. Hayi ngoba ngangena inkinga futhi mangiyifa ngifela ushembe kulungile. Ngoba ngiyazi mangifa manje ngofecunyazi lezulu ayibonkosi. Sisekhaya. Manje ndoda sekuseni isiyangifonela ekuseni phela. Hawu yebo sawubona ubani loyo. Hayi mina umthetho. Yini kwenze njani? Ithi awungitshela. Kanti lo uNkulunkulu nini nimthandaza uhlobo lini lomuntu? Uma bezasabele bantwana. Siphathe kahle le. Mawunamanzi sehamba wagcoba udleseleni ubuye. Mangifonela ithi le ndoda. Kukhona into engicabanga lapha madondo ngithi mina yini? Ithi le ndoda ngithengilele lapha bama. Lapha madondo ngithi mina yini? Ithi le ndoda ngithengilele lapha bamasho. Uthi ngalala ngabona kuqhamuka umuntu ezakimi mdala lo mama unquni yoba iphuma esini sikanini. Weza lo muntu weza uthe mayifika kimi ngizama ukubaleka wathi sibanibani musu ukubaleka uthi ngase ngini. Uthi angazi mina uthi aya ngikwazi. Uthi mina ngisalwazi sizalo uyihlo. Abanye bathi ukhulu bathi abanye ugogo kodwa uzalwise. Uthi lesalwazi sifika sithi mntanami ngize kuwe. Ithi lesalwazi bengeke ngikwazi ukufika kuwe. Uthi angithi wena kade uphethe inkomo ezine. Lalela into yenze umhlabeni ikhulunywe ezulwini wakho. Wena kodwa kubonwe. Uthi angithi kade wena uhambile ebuhleni uthi yebo kade ngebuhleni. Uthi angithi ufike wabuza ukuthi yini bawufele ingodo zakho na.
uthi ngibuze kanjani uthi ke lalela ngilethele umpendulo ngoba la sikhona kukhona ushembe sele ungahamba mina ngingene endaba hawu kanjani na uthi ke mntana mlalela mina ngizala ubaba wakho ngahamba nginagananga angizange ngikhoyiswe kini uthi ke mangingane ngashaya ngakhishwa ngaphuqa yonke ngibona ngingena mangithi ngiyakithi kuthiwa wena awuna ndawo uma ngithi ngiyalapha kini ufike kuthiwa wena awazwala ekhaya ngoba awukaze wabele muntu uthi ke ngihlezi lapha imvula iphela kimi yonke into uthi ke ngokutshela kubodwa ubona ufela izingodo zakhe akekho umthakathi zibulawa yimi ngoba ngiphethe isikhwele sobuhlungu bokuthi ma wena ulobola ingodo singibuka abantu bezongena ezulwini phambi kwami bese ngiyishaya ngesiboko ziyise zonke njengoba zifa ayikho eyobhila hamba wena uye kithi kana sibanibane ukhongele mina udwendwe ugane mina manje ugane wena hlambanizwa bantu benkosi amen weze ithatha phi lo muntu mathaka ezanga lapha laba ukhona khona uthingo lenkosi anisikhumbuzo namhlanje ithi lenkosi mntanami mawusuke ezwe konke lokho ngisize ungabe soyithatha intombi yasezweni ngifuna wena ube eNazaretha ubhabhadise lapha ekhaya ukhethe inkosi ngoba lapha sikhona awubantu benkosi uthi bonke abantu bakhishwe ezwini maye emzini wakhe lingagcini isabatha bakhishwe ezwini maye emzini wakhe lingagcini isabatha ithini ngoma kaShel mayidudumaza isabatha ezophuma kusasa iyemgidini hayi labantu abezemhlanganweni bezodayisa obhanana izophuma lenkosikazi ithi ngambembeza ngambona umtebo ushembe kabuhlungu hawu niyazwezulu ngabe ngendisona hawu maNazaretha sinonkulunkulu omhle phakathi kwemizini hawu shembe lapha emadepha kaloniwe mangathiwa ngikhipha amathempele mhlawumbe amathempele manje sengaba yishumi amen ithi indoda inguvimba ngelilanga iwumfundisi weinkonzo ithi madondo safa usize uphethe usize ani nonkulunkulu omkhonzayo uthi hayi uma usucakekele khona into ezisebenzayo nento engasebenzi usuthini mosho njalo uthi hayi asizameni manje ke siya kushembe asisize lolu sizi esiphezulu kushembe asisize lolu sizi esiphezulu zashintsha insizwa zabheja amehlo zabovu zathi izinsizwa impela kunjalo akube njalo asihambeni sekushembe ngalela ngeke sikuphuze utshwala siyobeka phansi into hawu bantwana benkosi sasilapha ethempelini ngihamba nezinsizwa eyinamehlo abomvu zasishembe sizokhuluma kukodwa zithi inkosi sesidlala inkampani inkosi iminyaka singaqashwa dalolini hawu sasilapha ngayithatha lezi zinsizwa sezifike kulazo siyathenga inqama nathenga imbuzi zangena kuNkulunkulu ngoba zakhumbula into eyodwa ukuthi noma ngabe ungenza kushembe kodwa yonke into isulwa ngegazi khona incwadi uzoyifunda baba lapha lengiyigcine impilo ngabe nazo lezi zinsizwa lapha zayakushembe nalomfundisi wayikhona anushile wathi mawusucayile khona into ezisebenzayo nezingasebenzi safika uNkulunkulu bathi ngolenkosazana ngaba naba nkosi abantu banosizo bafisa inkosi kwakhe imizoyise kodwa shembe kayakheki baneminyaka nkosi labaqasha hawu wathi uNkulunkulu abaqasha ngasho ngathi baba wathi ahlabelela sahlabelela abantu benkosi basikhipha uNkulunkulu isibusiso saphuma sahamba hey kwabhaleka incwadi engasawuphela
lapha kulama depot engisebenza kuwo ngaleso sikhathi mangaphosisi isibalo sibe u88 insizwe zangena siqashwa isikhathi sodingo lenkosi azingayibonga inkosi permanent yini efuna uShembe wabhala incwadi ngangayikhuluma lento ngendaba zangena zonke izinsizwa ngase ngisala base behleka abantu awumbheka umgcotshwa kaShembe uDonsethina wasesakuShembe usangena wasala ngaphandle kanti uNkulunkulu wenu njani kanti uShembe uyashumayela kuyalindwa kuleli sonto sithema sasilapha enkosini uNyazi wezulu kwakuduma phansi abantu benkosi sesilapha sahamba saNkulunkulu sawubika Nkosi yamakhosi wena Nkosi samukele sengethemba Nkosi usikhumbule sikwazi Nkosi basingena phezulu uthi uShembe kimi ngingasho ngolutho awu Nkosi impela uvele sibili uthi nami ngala uqashiwe ngithi baba nami ngiqashiwe uShembe wavela wabhala iBhayibheli wathi awuhlabelela Nkosi uthi ngiyakahlabele uNyazi kahlabelele awuzasho kuthene isikade waphamisa isandla uNkulunkulu wathi inkosi ngusise hayi bantwana benkosi ngimxoxela into emnandi ngoba ngenzela ukuthi nawe obatshela ngakini ukuthi mabe dideke ukuthi uNyazi uNkulunkulu aboza lapha kumadondo ngowale mina isebongane emixoko lapha endwethe uma ukaSayimani uthi modika lapha ngikhangela izulu lakithi ayibonga inkosi sesilapha enkosini uNyazi wezulu bantwana benkosi insizwe ezu52 bane 52 zaregister zonke sike lapha phambi koNyazi wezulu ayibonga inkosi ngitshelile ngathi ngiyabona noma ngaqhuba inkomo nembuzi nokuShembe kodwa kusele ubanikele ngoqobo lwenu mhlawumbe ikhona lezi insizwe lapha ngingakhuluma into mhlawumbe bazothi abantu umuntu ukhuluma into engekho insizwe eziqashwe lapha kalona besikhona zikhona zilovile zikhanda icala ngoba eyiningi zazo namhlanje zimbethe ingubo zibhabhadisiwe zazo ubonga ngoqobo lazo kuShembe ayibonga inkosi hayi bantwana benkosi sinoNkulunkulu ngiyacabanga indaba enkulu nesikhathi siyagijima uJesu ngelanga ehamba nabafundi bakhe base begibela isikebe kanti uJesu uyoshumayela ababoni bona mabe uyoshumayela base begibela lesi sikebe bahamba uJesu wesenyenya wahamba ongena ngaphansi kwesikebe wafika umoya wabadudula bayalena bathi nabo bebiza uNkulunkulu bethe ngamandla bekhona kuzokwenzeka kwenzeka satsheka isikebe satshengisa ukuthi siyacwila manje bakhala benza yonke into benza ngibana namhlanje nansenengilozana zeni hamba ningenisa amadlozi emzini yabantu kungadunyiwe lapha ekhaya ikhokhela inkomo ninengilozana niyalapha nzinya akwenziwa lokho basebenzisa amandla bethayo uNkulunkulu yasazi sasesitsheka isikebe sathatha umbombo sawufaka phakathi sesizwe babona siyafa basebekhumbula ukuthi hawu konke lapha esikebeni kukhona inkosi uJesu hawu maNazaretha kwabo ngamaJuda lawa ngithi nathi masesinosisi sizobheka abantu benkosi sizohamba siya enkosini uNyazi wezulu siyobehlabelela sebesithini Nyazi lwami ngibambe siyobehlabelela sebesithini Nyazi lwami ngibambe ngesandla ngingazi Nyazi lwami ngibambe ngesandla bantwana benkosi
zithi uhle ukholwa uma uphendukile ushizono uvumela inkosi ingene kimi ningayihlabeleli ithi ngoma kuhle ukukholwa uma kodwa unjani uphendukile uvumela inkosi ingene kuwe ushizo niyeza inkosi inkulu kakhulu yona bathe sebebalekile basebeka kuJesu bathi inkosi nawu sesifa sisindise phela ushemba kalingani nabantu benkosi noJesu njengoba wayekhona phambi kwabo wayengalingani nabo ho wayesevuka uJesu amfika uyahonga ulele mhlawumbe nawe ulele uJesu wayehonga wayelala kusho iBhayibheli uzoyitha amakhola hayi nasithandaza uNkulunkulu ongalala ongazeli ayikho leyo nto ushembe phela ogijima usuku nemini bonke mayesevuka wasezibini wayesekhomba ngomuno wayesewumisa umoya ngezwi wahamba umoya bonkosi sithe silapha eGoli senizodina silapha eGoli ngithunywe insizwa lapha emzinyathi ithi kimi Madondo ngoba uyahamba wena uyalaphana eGoli enkosini yamaNazaretha ngisiza umakoti wami usedlulele inyanga ezine engateki ana mashoka thena inyanga kodwa wesedlulele nesikhathi engateki umakoti uthi ngihambele ngibikele enkosini esikiphu 20 rand ngathi sengilapha enkosini awethuthuke eMaNazaretha wangena uNkulunkulu wangena uJehova ezonikela izinsizi ezakidaze into umjivo bovu la uGoliathi silapha abhekabeza niyeza eMaNazaretha mangena uNkulunkulu ngase ngiyabuye labika baba amakhosi ngithunywe insizwa nkosi kaJobe ithanga ophi kumakoti wami usecela isikhathi inkosi kaTeti ithi inkosi kimi hawu akaTeti khuluma inkosi unyazi wezulu bantu benkosi bakusho bani bakusho unyazi ngathi baba kaTeti ngambona uNkulunkulu wayebambelele lapha kwipulpit ngambona uNkulunkulu ephakamisa lesisandla sangapha wayesesilulu uJehova phambi kwami kwakukhona nami babumfundisa umjobi naye kamfundisa kanakana sasiwetha uNkulunkulu uyayilula kaMshembe yasebenza ngambona uNkulunkulu elisandla esiphendule senza mthamba ubonwe wenza nje uNkulunkulu phenge ngesikade wayesethi inkosi imbusise uzotenda abantu ngathi mangiphume ethempelini ngiphambi kwetendana engangilaphile kwangena ucingo isifo lesizwa ithawu Madondo sengilapha egcekeni ngibiza amakhosikazi konke ngiyibona enza amakoti ami ngayijwayele hawu kwathi kupheli hour yayingifona athi makoti usekhululekile bonkosi ushembe eseGoli olula isandla sase sayofika esibelethweni sikamakoti ubani ongakwenza lokho akekho kwakunyazi lezulu bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu ayibonkosi hayi bantwana benkosi angigcine ngiyafisa bakhonza abahle enkosini ongathi uNkulunkulu angasisiza kuleli sonto bo baba asibeni ngamadoda indoda akubi indoda ngoba inentshebe indoda ngoba ineqiniso yesaba uNkulunkulu amen futhi umuntu akaqala uba indoda lapha esonto ngiqala kubo uyabona mzukwane ezweni lakini ugcotshwa phela kukhona ugcotshwa ezweni lakini uyabona iphelele zangakini libuza iphoyisa ubuka nawe kuthiwa uyamthanda umsibani bani na usukugcotshwa ukuthi uyindoda ngokusemthethweni uganiwe usungasetshenziswa nasesontweni ngoba unobungcwele bakini msane usifosela abantwana benkosi asesabeni uNkulunkulu bantwana benkosi yeke futhi nalento eniyenzayo befundisi ngasho ezweni lakithi ngathi mangengezwa umenyezela izwe lakithi kuthiwa khona umfana owangakithi ekuthiwa wehlulekile ngeke azasonto ezweni lakithi akulona isonto lapha ngoba lowo muntu uphezulu kokuxova umsebenzi kaNkulunkulu ngeenyawo nibonke ukuthi nje umenzele eparadise kubizwa amagama enu
abakhisha abantu basemakini nikangela imisebenzi kaNkulunkulu abantu benkosi uzukhandi isifani seyingodo seziwu4 bonke labantu abaqhoyisiwe yena umfundisi efundisa kulesonto ulahla oma bengane abayinqwaba ugijima uzocela intombi lapha esontweni uzugana uzazi ukuthi awufanele ukugana ngoba uyayazi impilo yakhe ime kanjani asesabela uNkulunkulu maNazaretha mama khona indaba enkulu efuna basiyilungise boba basizolahla ngosuku lokugcina maye ngabalungisa indaba yelobolo kuleli sonto leli sonto lizokufa ihlazo kabe uhamba emzini weNazaretha ifukubizwa 15,000 umhlaba wonke khona into eyodwa ukuthi kukhona i-higher rate of unemployment eSouth Africa abantu abasebenzi izovelaphi le mali lesi ingane shukula amaduku lapha emva nje intando yenko mama nizofa nilahle ngosuku lokugcina umuntu weNazaretha okazi ukubiza imali engaphezulu kwa1000 ubiza abakhongi befikile uzofuya ephonze njani ushembe uNkulunkulu kuwe ufuna into ufuna amafiji yazi indoda yakhe akwazi ukuthengela lokho lokuthanda ufuna ingubo ezu40 usizwa abantu balezombathisa kufika uqala ingubeni usofuna kumuntu bakhonzi asingabulaliswa ushembe uNkulunkulu awushembe uNkulunkulu sidumezela iphoyiso likaShembe na befundisi singabantwana lungiseni indaba yelobole sonto liyafa isonto mayingalungiswa le inkinga abantu benkosi liyafa isonto ayisekho inkomba abantu abasebenzi sengiyagcina bobaba kukhona into ekhunywe inkosi unyazi wezulu uNkulunkulu akhuluma phambi kwethu sibuke sithule sikhona singamadoda uthi uShembe uphi sibusisa abantwana laba balapha emuva wazi wabaphi ibutho wathi amakhosazana entethelele ake ngifundele incwadi lezo sengiyagcina Nehemiah 9 evesini lesibili kukhona incwadi yamaHebrew 9:18 sengiyagcina waza nawa inzalo kaIsrayeli yazahlukanisa kwabezizwe bonke bekisithupha baba ithi incwadi inzalo kaIsrayeli yazehlukaniswa kwabezizwe bonke ake ngilinganise ama-Israyeli angithi amaJuda akubo kaJesu angithi uthi abazehlukanise zonke zazikhona ezweni lakubo la njengoba nathi angithi singama-Afrika thina la phezulu sikhona amandini khona belungu khona amashayina sefika ngisho amaSomala lawa omama hambe ethi mina sina mama abadayisela ingubo obona mama baleka nemqondo yoshona ngale balekele umuntu ebahambe beyikweleta into abangazi lento yini abazoyenza ngayo nijivaza imizi yamadoda hambe nithathe ikweleti yonke into umuntu akangeni esabatheni isikweleti somuntu futhi akungeni ngisho emgidini khona unesikweleti somkho wakho uzongena kanjani kuShembe ngoba uzolahla ngosuku lokugcina asingafundisi ivangeli esingalezi bantu benkosi ithi ke incwadi bazehlukanisa kwabezizwe bonke abakhona njengoba sisehlukanisile sabathina lapha abakaJehova unyazezwe bonkosi benza kanjani baba basuka bema bebika izono zabo ithi incwadi basuka bama babe ngamaJuda bona bama phambi kaJesu umprofeti wabo thina simaphi njengoba manje simphambi konyazi ithi lencwadi basuka lezani bawuphendula besuka bema bebika izono zabo ngiyayithanda leyo ndaba ithi bafika bama sesime phambi konyazi wezulu sizobika izono zethu nokona kokhokho babo Nkosi ngibusise baba nokona kokhokho baba ngilinganisele abantu abenkosi izolo kade bulala izandla ivusa igazi namhlanje uphethe ummese ukwazi inkomo uyisa ukhokho wakhe ekhaya uzothola isibusiso kusithola iyaxolisa ukudlula lapha indaba yokuthi abantu benkosi asivume musuka isigcili sesona namhlanje khona abantu abangawazi 23 khona abantu abangaphethwe endaba odavuzile kukhona amakhosikazi angaphethwe endaba
we amakhosikazi alemisonto wethu Shembe awaluki inhloko emakhanda ngoba lezi inhloko nalezi ibhamu zibopha imphefumulo yamadoda akhona amakhosikazi amayeloko namhlanje uyalibeka bekushelini awafuni ukutuka inhloko amakhosikazi afuna ukufaka ohophu sothi kana nenkosikazi eNazaretha eThekwini siwusi stories ikona kufuna uShembe lawo Ithi bafike babika no uzophuma lapho uhambe yoba isangoma ngoba awubenzeli lutho abantu bakini lokubika uMnazaretha awubaniki ngisho imvunulo awubashaya amathikiti uzophuma lapho uhambe yothwa sizoba nengelezana kasopa ithi incwadi amaHebheru sengiyagcina ngiyashaya isizulu ngalokhu isivumelwano sokuqala siqiniswanga ngaphandle kwegazi ngoba uMose eseyimemezela imiyalo yonke kubantu bonke ngokomthetho wathabatha igazi lezinkonyane lezimbuzi kanye namanzi noboya obomvu nehisopo wafafaza incwadi nabantu bonke ethi leli liyigazi lesivumelwano uThixo anyale ngaso futhi wafafaza ngegazi uthende nezitsha zonke zokukhonza yebo ngokomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi Sikubusise baba uyayenza ekugcineni ithini Manazaretha uNkulunkulu akahlala endaweni engcolile uNkulunkulu akahlala endaweni enjani uShembe namhlanje uNkulunkulu esimthanda ukhipha ibutho wathi kukhona amakhosazana entethelela abantwana bethu nodadewethu kodwa laba abantwana batholela abantwana ekhaya uyabona umntwana mayitholela ingane uthe efika ubaba ashawulina ngesicathulo lapho ginqe phansi akhala umama athwala inyembezi akhala engeke enze lutho naye lezi ingane yithola isiqalekiso sabazali bazo uyaqamba uthola umntwana uvela uthwele isiqalekiso indaba kuyodwa abantwana benkosi uShembe uzosikhipha isibusiso kodwa mangagezi umuze khama zange uyicela into ethele lokuyihlo uzomukela lapha ezulwini Angisho ukhipha isibusiso zonke insuku sithini thina Ngiyethela abantu benkosi kukhona uhulumeni lesinawenza izinto eziningi ezinto singayithandi kodwa khona into eyodwa ayenzile ngiyithanda wakhipha le mali ethi imali social grant bathi abantu ababiza kanti bathi imali yeqoqo umuntu othanda uNkulunkulu nothanda ikubo usungashiyela nosacrifice ubeke nje inyanga ezintathu 200 imali ndo mali 600 uma usuyahamba ele 200 imali ndo mali 600 uma usuyahamba ele gesa khona imbuzi ngakini ufuna imbuzi egula ekhishwa isise ngasife noma yini omncane uyikashela imoto isirekhayisa bhakuza uzothi mawufika ukuthi baba ngadlala usibanibani wangitholisa umntwana wayesebaleka ngicela baba ugeze umuzi apha ekhaya ukuze ubuyidlozi noNkulunkulu abafethu basebenze phakathi komuzi benkosi mama wakwenza lokho ngeke usahlewa ufuna ke manje imbuzi ethanda uba nezinqane namahips mbijana yabona usuza nawo usuthi ke baba ngakona lapha ekhaya noma wakhe alinyembezi ngiyacela baba ungithethele mama ngithethelele uwe noNkulunkulu ngithethelele sibili uyobusubeka u10 rand eduze lo thena nde uthatha usizocela umendo kuShembe usiyakunikeza umendo ayibona inkosi baba Nkosi yamakhosi umntwana Nkosi omncane nonezono ngiyacela Shembe ingcwele Nkosi ubanga ungalingi Shembe ukhumbule umsebenzi wakho Nkosi wasuka nawo Nkosi kude namhlanje size Nkosi ubeka lapha Shembe singawo wenze Nkosi negama lami Shembe Nkosi ngaliba kube khona nakodwa Nkosi okususa amase ngiphambi kwakho batwana benkosi izobuyisela esitaleni sasezweni kuNkulunkulu ongulasephakama inyazizwe Inkosi ayibusele izwile amen